Hashim Mwesije, Assistant RDC wa District ya Ntoroko, nagira ngo abasirikare bashatu ku rugo mu ihanga rya Kongo bitsirwe bwa nyuma yo kutahirira amezi ga Uganda n'ibigenderero byo kushoha ebyenyanja no kurwanisa abasirikare abari kurinda amezi ga Uganda ahanyanja ya Albert District ya Ntoroko. Our force intercepted and put out of action 3 of them. 3 were killed, 2 arrested, and 1 of them drowned. The bodies were recovered and brought to Mawats, and then we recovered guns from that group. Semeriwe muno abuko kubaza sazini mbaliza mbantu abakwemete bali hasi y'abantu runana bona basemeriwe mulingo gwembagaliza baitu halimu omanyiro mbugenyi tabora mara abusisa halimu abakubihirwa because bimbakoragana n'abakuli aba bakoragana n'abakuli ntubakwata n'abandi bali mu nkomo sazini bakakwata. Mwesije nashaba batura okwatanisa nabebye kwerinda okurinda amezi ga Uganda. Our call to the community is that they should help us disseminate information and even pass intelligence information about movements of some of these groups. We have our porous borders. The lake puts our situation in a situation that makes the border porous. So we have to get intelligence in time and act in time. Nabakazi bayikere bamazire kutanduka okutuwanga habo kusigikira bali mukwiruka maka tutuli mukukora abana beitu tibakusoma beitu Shabanu buyeiza hanu yabinga abangiti bakaba mbeize mbasutalibaniza abana beitu batanduka kusoma nabakazi beitu batanduka kugaruka maka. Itwanu Ntoroko business yaitu ebanyanza hati nsima muno munyorosabane na grupu ye oijero bagira munyanza batuyamba ekizibu kyabangiti sazo nakasinga katuineho ku munyorosabane aho kuba ebiro yamazire bibiri asemize nyanza abaseja baitu ni bagenda mu nyanza ni barugaye basemeriwe. Abaje bintu bashaba mukuru wihanga kongera abasirikare ba Fish Protection Unit ahamayanja kurwanisa abajubi ku ruga Kongo abari kujuba umumiringo etashikire. Baitu mbere ni nsaba amahaganya kuri hano emundu zabo zintu kusobora bali abangiti abukwe mundu bakoze sezi piketere mundu yo kuzanazanisa zimwe mundu bano bayinite zikutera bali batwongera emundu zinya kuhikire n'abasirikare abandije bobongereho ubwingi bwabo nuko abantu bagume obarayunge kuija babatakinga kubarike batakinga adui. Embundi 5 hamasasi gana 38 na radio calls mukaga bishanjirwe bire binabaje bikorwa mu ihanga rya Kongo kandi abasirikare babiri nibo bakwatsirwe nabuhona kurwa mu ihanga rya Kongo. Gasha kwa Gilbert Muhangusi.